جروب ሰላም ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣለኹም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ናብ ሓበሻ ኤዱኬሽን ሎሚ ከዓ ቅድሚ ናይ ጽባሕ ጸብጻብ ምርካብና እቲ ጽባሕ ንጽባሕ ዝገብርዎ ጸብጻብ እንታይ እዩ ብሓፈሻ እቲ ዕሙቕ ዝበለ ክህልወና እዩ እንታይ እቲ ዝቕባበ ዝበሃል እንታይ እዩ ዋላ ናይ ኤርትራ ምጽልኩም ኣለኹ ሎሚ ናይ ኤርትራ ከይተረፈ ምፂና ኣለና let's find out I know it's right ቅኑዕ ዳታ ኣይክኸውንን እዩ ግን just ንትምህርቲ ኢልና ዝመፀ እዩ So እንጀይ ግበርዎ ኣሕዋት ናብ ከምቲ ልሙድ ናብቲ መእተዊ ሙዚቃ ክንገብር ክሳብ ሰባት ተኣኻኽቡና ክንዲ ብዙሕ ረኣይዋ ኣኹም እዚኣ እስኪ
Are you sick of having issues? Okay, we are not sick. Come on. What are you saying? You are sick. Okay. So thank you so much. Sorry about that. Yeah, I hope Tom enjoy to go broad هونو قالكم تنبهل تفوتو تنبهل زيت فوتوها يقرأت عند حدثنا هنا. Yes شامبو. سلام كما يتخونوا كما يوعدكم انكم عاد حن مساخم داغماينا حبشا اديوكيشن لو مخا نريا حفشاوينا بزعبا ايكونوميكينا هنجلص مايكرو ايكونومكس مالتي انت ايتي انفليشن زبحال انت ايتي زغبابي ماركت بحفشا قطبا خمي خيدي سو كاب جميرنا قلقلنا بزعبانا ايرتراون ام وداتا رايوهم سو قطبا انت ايو زي كونس بزعبا قطبا ران زغبرو مالتي So I know بزحت دقشكم اللهم قال يوم كاتسيكم اللهم سلازي كم تلمد كن شر እንዳገበርና ከይድና ጽባሕ ስለዘለና ሪፖርት ጽባሕ ሲንታ እም ዝገብሩ ዘለው ጽባሕ ፌደራል ስዌካ ሴንትራል ባንክ አብ ዩኤስኤ ጽባሕ እንታይ እም ዝገብሩ ዘለው እዚ ጽባሕ ዝገብሩ ኣዝዩ ቀላሲነት ማርኬት ኣዝዩ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ ኢንቨስተርስ ልሕኩምኩም ወይ እውን ኢንቨስት ክትገብሩ ደሊኹምኩም ስታክ በል ክሪፕቶ በል whatever እዚ ጽባሕ ዝመጽእ ሪፖርት እዚ ህጂ ኣነ ዝህቦ እዚ ነገራት እዚ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ በቃ ኣብ ንግዲ ዓለም ሃሉ ናብ ንግዲ እቶ ወላ ኣይትእቶ ወላ ፕላን ሃሉካ ኣገዳሲ እምበሽ ከማን እንታይ እዩ ዋጋታትና ስለምንታይ እዩ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ሎማዓንቲ ንገልጾ እዩ ኣብ ዕዳጋ ትኸይድ ዋጋ ወሲኹ ጸናካ ኣብ ገለ ትኸይድ ዋጋ ወሲኹ ጸናካ ሶ ዳስ ኢንፍሌሽን ይበሃል ብእንግሊዝ ዝቕባበ ይበሃል ብትግርኛ ማለት ከም ትልሙድ ናብ ሸር ስክሪን ክመጽእ ኣብኡ ነዊሕ ክንገልጽና ኣሕዋት ኣይ ኖው ትሸር ይፈቱ ያነ ንምንታይ ይፈቱ ተልኩምኒ እዚ ኤዱኬሽን እዩ ትምህርቲ ክሳብ ዝኾነ እንዳራኣየ ቪዥዋል እውን ክትርእይዎ ኣለኩም ክትመሃርዎ ማለት እዩ ሶ መጀመርያ what is inflation ማለት እዩ እዚኣ በትግርኛ ከ እንታይ እትበሃል ዝቕባበ እትበሃል በቃ ምዝቕባብ ማለት እዩ በትግርኛ ዝቕባበ ቃል በቃላ እንታይ እዩ ዝቕባበ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ማርኬት ታይ ኢንፍሌሽን ይብለካ በእንግሊሽ ኢንፍሌሽን ዳውልክ ይኸይድ ግን በቃል በቃላ በትግርኛ ከ ዝቕባበ So ነገራት ፕራይስ ኩስኸሎ ነገራት ዋጋታት ኩስኸሎ like goods and service ማለት goods and service good ማለት አቁሑ ትገዝኦ መኪና በል ገዛበል whatever በል ትገዝኦ ነገር ሰርቪስ ካ ሰርቪስ ይበካ ጠበቃን ኣብነት ሰርቪስ ይበካ አካውንታንት ሰርቪስ ይበካ ሰርቪስ ይበካ ነገራት ካ ኩሉ ነገራት ኩስኸሎ ዋጋታት ነገራት ኩስኸሎ ኢንፍሌሽን አጋጥም ይባሃል እዚ አረውን ለዓል ተኸዘላ so ወይ ከዓ ዝቕባበ ይባሃል ሕጂ ንኽጥዕመኒ ኣነ እንታይ ለይ ክገልጻ ኢንፍሌሽን ዳወልክ ይኸይድ ማለት ታ ዝቕባበሲ ከምዚ ካብ ዲክሽነሪ ረኺባ ቁርብ ፍርህ ተብለካ ከምዚ ናይ ካልእ ካይትባ ሶ ነገራትካ ክውስኹ ከሎ እንታይ ይባሃሉ ዝቕባበ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ማለት እዩ ሶ እዚኣ ናትልኩም ንኣብነት እዚኣ ኩሉ ሻዕ ዘምፃ እቶም ትከታተሉናተይ እዚኣ ኣቋሪፃ ኣይፈለጥን ኢዚ መግለፂ እዮም ብዙሕ ሰብ ስለ ዝፈትዋ እዚኣ ግርም መግለፂ እያ ንኣብነት እዚኣ ኮፊ እዚኣ ናይ ሓንቲ ኮፊ ቡን بسحن ساعة ميت سبعة كنا نرى حركام نرى قطقات نرى سو أبسحن ساعة ميت سمانان كنا وسيخة تري الله خمدو نابر بعان 5 سنتيم كيدا almost 10 سنتيم وسيخة دحرو زي 10 سنتيم زي كنت ما أقول لك الله رشة it's very high أحوات قليل كان مسلكم أوشتي 10 عامت مالتي أوشتي 10 عامسي درجة دبل كيدا عطف غيدا انت أنا نزلنا بقليل زبالة اندحر كل شيء عز فوتو ازيا حمش سمعيت غزا كان يركس اوش 10 عامت كنده كوينا لا بزا ملكع زيا 1 مليون كوينا لا مالتي تاسس appreciation كابحال يوسخ بالي اندا وسخ خير مالتي سو اتواغاتات وسخه لا انفليتد كوينا زقبيبا سو ابش حنجي ادم دسعن كان ازر حكام وسخه مالتي سو كلته شح قرش كوينا لايك قطقات ناي عدنا يخزارب قطقات اندا وسخت كيرا دحروخا دحر 10 عامت كا انا زرقتكات دحروخا 2022 كا 1.85 ابزي قرب هاي كيدا 2010 كتاب 2022 هجمو almost I'm telling like لاب 3 قرش كبابي بتحي زلو يبلين هجرات عنات almost نحنت كافي نزيا سقاب 3 قرش من هاتغزا سلامنتاي
እዚ ኩሉ ኢንፍሌሽን ዝነበረ ካብ 2022 ኣብ 2021 ሕጂ ናብዚ ይብፅሕዎ ዘሎ ሶ እዚኣ ዘቕቢቡ ኣሎ ዋጋ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ቀደም ብዚኣ ሳንቲም ንገዛእ ነበርና በዛ ገንዘብ እዚኣ ሎሚ ክልተ ኮይነን ድሕሪኡ ሰለስተ ኮይነን ድሕሪኡ ኣርባዕተ ኮይነን ድሕሪኡ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ኮይነን እንዳበዝሓ ገንዘብ ሕጂ ገንዘብና ዕድጊ ናይ ምግዛእ ኣብዚ ከሎ ዝገዝኦ ዝነበረ ቫሊ ገንዘብና ተቐጥቃጥ ኖርማል ቫሊ ገዝኦ ነይሩ ሎሚ ክንመፅእ ከለና ግን እቲ ገንዘብና ብዙሕ ገንዘብ የለየና ነዛ ኩባያ ክስያ ክንገዛእ ማለት እዩ እንታይ ኢኻ ንስኻ ዘለካ ቀደም ዝነበረካ ገንዘብ ለሰይ ኣነ ዝክሮ ካብ ስዑድያ ዝመፅሉ 300 ቅርሺ ነይሩ መሬት ኣብ ትዝፈልጦ ከተማ ክዛረብ 300 ብር ነይሩ ኣብ በዓል ዓዲ ቀይሕ 300 ብር ነይሩ ንመሬት እየ ዝም ዘለኹ ሕጂ 300 ብር ኣይኮነን 300 ሽሕ ናቕፋውን ኣይትረኽቦን ማለት እዩ ኣደኖ ኣይትረኽቦን ንመሬት እየ ዝም ዘለኹ ስራሕ ገዛ ይኩን ዘለኹ 300 ብር ዝነበረሉ ግዜ ነይሩ ግዜ ደርጊ so this is how ነገራት እንዳወሰኸ ይዝወስኽ እንታይ ኮይኑ ነገራት ዝወስኽ በቲ ዝቕባበ እቲ ኢንፍሌሽን እንዳገበረ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ so እንታይ እዩ ዝቕባበ እንታይ እዩ ሳዕበይኑ ስለምንታይ እንታይ እዩ ጠንቁ ናብኡ ዝበፅሕ እንታይ ኮይኑ እዩ ከምኡ ዝኸውን እንታይ ኮይኑ እዩ ዝቕባበ ዝረአይ ስለምንታይ እቲ ገንዘብናስ ሓንቲ ገዛ ሓንቲ ታመሬት ንብላ ዘለና ግዜ ደርጊ 300 ቅርሺ ወላ 400 ብር ተነይራ ስለምንታይ ከምኣ ዘይትቕፅል ኖ ኣይ ከምኣ ክትከውን ኣይትኽእልን ሓደ ቴክኒካሊ እንታይ ኣሎ it's just economic wise ከምኡ ክውስኽ እንዳወስኽ ከይድ ኣሎ ምክንያቱ ዕዳጋታት እንዳወስኽ እንድሕር ወሲኹ ሃብቲ ናይቲ ሃገር እንዳወስኽ ውስኽ ማለት እዩ GDP gross domestic product ናይቲ ሃገር እንዳወስኽ ውስኽ ማለት እዩ ካልእ ነገር ከዓ ቴክኒካሊ ኢኮኖሚ ከምኡ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ እንዳወስኽ እዩ ዝውስኽ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ቫሊ ወላ ሕጂ ንገዝኣ ዘለና ንሕና ኮምፒተር ብ100 ቅርሺ ንገዝኣ ድሕሪ 10 ዓመት ብኢከና ብ100 ቅርሺ ኣይትገዛእና ምክንያቱ እታ ቅርሺ ዋጋ ናይታ ቅርሺ እታ ገንዘብ ናይታ ገንዘብ ዋጋ ናታ ክትዕድጎ ዝግባኣ ቫሊ እንዳቀነሰ ይቐንስ እታ ሓይላ እንዳቀነሰ ይቐንስ ሓይሊ ናይታ ገንዘብ ብከምዚ ክንገልፃ ትሕሸና ሓይሊ ናይታ ዶላር እንዳቀነሰ ይቐንስ ወይ ከዓ ሓይሊ ናይታ ናቕፋ እንዳቀነሰ ይቐንስ do you think ኤርትራ ሓንቲ $100 1,500 ናቕፋ is this right way no it's not right way ምክንያቱ ካት ስለተገብረ እቲ ጋቨርመንት ካት ስለዝገበሩ ጥራሕ ብዚ እምበር እታ $100 ብከምኣ ክሽረፍ ኣይትኽእልና ክንደይ ነይሩ ዝክርኦኹም like yeah $1,000 ሰዲድናሲ 50,000 ናቕፋ ይኣቱ ነይሩ right so just cut off እጅ ብሬክ ዳውን ገይሮም ኣለዉ ኦኬ ሕራይ ተቆሪፁ ኣሎ ዳት ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ከይዓቢ ኣሎ ዲ ማዕረ ማዕረ ፕሮዳክሽን ኣለና ዲ ነፍር ኣለና ድና ንሕና ዳዝማረ ምስ ናይ ዶላር ዘሎ ካት ክትገብሮ ትኽእልኻ ኦኬ ግን ንስኻ ፕሮዲስ ትገብር ዲኻ መፍረ ኣለካ ድዩ ውሽጣዊ መፍረ so ብዛዕባ እዚ ባይዘወይ ብዛዕባ ናይ ቁጠባ ሓደ ሰብ ኣሎ ድሓን ከነምፀ ኢና ስፔሻል ናይ ኤርትራ ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ ሂዝ ኢኮኖሚስት ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ምህሪ I'm glad he said okay we'll have a lot to ክንመሃር ኢና ብዙሕ ነገር ኣብኡ ማለት እዩ so ነገራትና ስለምንታይ እዩ ዝቕባበ ዝፈጥር ወይ ከዓ ነገራትና ስለምንታይ እዩ እንታ ኮይኑ ከምኡ ዝኸውን እንታይ እዩ ጥጠንቁ ነታ ቅርሺሲ ስኢላ ቫሊ ዘይብላ ወይ ከዓ ቁም ነገር ዘይብላ ዝገብራ ሓደ ኮስት ፑሽ ትበሃል ኮስት ፑሽ ማለት እዩ ኮስት ፑሽ ክብል ከለኹ ዘይተሓሰበሲ ይደፍኦን ነገራት እንታይ እዮም ዝደፍኦን ለሰይ ካብ ቢዝነስ ይሃልወካ ንበሎ ቢዝነስ ይሃልወካ ሰራሕተኛታት 5 ወይ 10 ይሃልወካ whatever ናይዚኦም ወፃኢታት ዓመት ዝቆፀርዋ እንድሕሪ 15 ቅርሺ ነይራ ድሕሪ ዓመት ከማ 15 ክትከይድ ኣይትኽእልን ወይ ከዓ ገዛ ክራይ ተኸፍለ ነበርካ ዓሚ እንድሕር $4,000 ኮይና ከም ኣይትኸይድና usually 3% እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ገዛ ክራይ ነዳዲ ትኸፍሎ ኤሌክትሪክ ትኸፍሎ ኤሌክትሪክሲቲ whatever ትኸፍሎ ኣብቲ ገዛ ኣብቲ ስራሕ ዘለኻ እንታይ እዩ ዝኸውን ብትኽክል ከምቲ ዝሰርሖ ነበርካ ከምቲ ትኸፍሎ ነበርካ እንድሕር ንኣብነት 1,000 ቅርሺ ትኸፍል ነርካ ንሓንቲ 3,000 ስኩዌር ፊት ቢዝነስካ ኖ ይቕየር እዩ ነገራት ይውስኺ ፑሽ ይገብረካ ሕጂ እዚ ምስተወሰኸ ናትካ ወፃኢታትካ ምስተወሰኸ ናይ ሰራሕተኛ በል ናይ ረንት ናይ ገዛ ክራይ በል ናይ ኩሉ ነገር ምስተወሰኸካ እንደገና ንስኻ እንታይ ትግደድ ክትውስኽ ነቲ ዋጋ ትግደድ ነቲ ሓንቲ መሸማዕ ፊኖ እንድሕር 100 ቅርሺ ትሸጣ ነርካ እዚ ኩሉ ነገራትካ ዋጋታትካ እንድሕር ናይ ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ክራይ ናይ ነዳዲ በል ናይ ገለበል ንባዕላታ መሸማዕ ኮስት ኦፍ like what do you call cost of in ክትመጽእ ከላውን ኣብ ዓመት ይጅዋል ይቕየር ፕሮዳክትስ ክመጽእ ከሎ ናብ ኢድና ክመጽእ ከሎ እንታይ ዝኸውን እቲ ኢንቮይሰር ይኹን ኣብ ዓመት ናይ ግድን ይጅዋሊ መስከረም
ነገራት ወሲኽ መጽእ ሳናቲም ወስኽ 10 ሳንቲም ወጽእ 20 ሳንቲም ወስኽ ከምቲ ትገዝኦ ነበርካሲ ነዛ ፊኖ እዚኣ ልሕር 70 ቅርሺ ገዝኣ ነይረ ኣብዛ ዓመት እዚ 2023 ኣብ 2024 maybe 71 72 ቅርሺ ክትከውን دل أنت أنا زرخبان بوركوس 30 قرش بروفيت وكا 30% أنت أخجبرها شو عنها تا 100 قرش شط أنت حبني ري كحلف هذه ناب كاستمر 110 100 سوري 110 جبرها سو 10 قرش أنا كاستمر كحلف سلام أنت خليت قرشي نسوم تو برودكتس جبروا وسيهم ليه أنا خان خليت قرشي مغصب كا يا like you know أبز حير كله شو من قرشي بيعلقه then 8 بلاس يخون ناب حمش تخون 10 يا دحن 10 تهن لا دحن قصر نخطمنا 110 يخون مالت هجن تا يبزلهم let me say again this is important تعرفينو 7 قرش تجزا نيرا دم ب 7 قرش انت جزات كلها 100 قرش شيت نيرا ازيا من يزجزا اتي وانا بعال جروسر وكا انت وانا بعال دكان وانا بعال دكان سو 7 قرش يجزا كابي كابت فاكتوري كابت تفوريل نجر كابت بروديوس جوبرو تم كامباني سو نعم انتي قبر شعو اكل تشحن 23 ازيا اكل تشحن 24 ازيا خم الاي تخيدنا ناي قدنيا ناب كباب 7 5 قرش تخيد سلامنتاي كم اغيرو ما نزبل ازي كل اكسترا لو نسو وصايتا زغبرو لو ناي بعلم كفري وازي توصايتاتهم يخبرم ندادي بل كمويز بل ناي كراي بل ناي سراحتنيا بل كل ملو نعاخت كتقبرا دن وسيخنا يبلكا at the end of the year امود اتاي مصاكا شعو نسخا انت خدكون خا نزيا توسيخا زلا استيل 5 قرش لا ناتكا خا مخسب 5 قرش توسخا تونا 110 تشطل من يدهس زلو اتي كونسيومر ويكا اتي كونسيومر اتي كاستمرز نحنا توم نغزعنا دافي so this is how economy ويكا inflation comes يقدر يسرح مالك ازي اندحر هاي inflated كوينو تا inflation جيت حصر زبلت اندحرنا عملت السب زي نعوز كله نبلا زلنا ناي ليبر ناي قلبت بل ناي قلبل اندحر ازيو ناب 9 قرشي امصيو هيبوكا نسخه خات قدر هنا زي انا 130 قرش خشلا this is a big jump ابي jump point مالت اتي almost ابزن تخون الكلخه لعل 10% وسي كلخه inflated كوين له اتي ماركت كمان so ننغراتنا حاده ني inflation ني زقبابه خمس قبر انتاينا cost push مالتي نغراتكا كوسخو خلو مسوسخو ناغدنا بتنبرتاتو نسخه كتوسخه نتنبرت مالت كلاي number 1 مالتي second demand inflation demand خبل كله كل شيء زي قال زاربه ابي اس اي short 5 million ناي هاوسين على نابل سلامنتا سلاذ حصرنا حصرت زي demand مالت ديليت مالتي سبلاي كا قرب ازي قربي ازي كا ديليت مالتي اوكي قرب كان السخا اوكي نسخا كند قرب عليك قرب كان دحر لسي 100 عليك خوينو نزا 100 قرب جن 100 رايو 110 دحر دليوا خوينو 100 غزا انت اللي نخا نبلن سيمبل تبلي 110 سبات غزاتي دمان دلي دحر خوينم تاخد كونا زم سميت زلوا برايسم تاخغورو يام كوسخو يام ገንዘቦም ክውስኹ እዮም ክንደም ድሕሪ ታ ገዛ ተንሚት 300 ቅርሺ ኣብ ዕዳጋ እንተነይረን 300 ሽሕ ድሕሪ ኣብ ዕዳጋ ነይረን ምክንያቱም ኢትየን እቶም 10 ሰብ ደለይቲ ክሳብ ዝኾኑ ብዙሓት ደለይቲ ክሳብ ዝሃልዋ ነታ ነገር ንክትገዛ ትቀዳደምኻ ማለት እዩ 300 ኮኖን ገዝዋ ዞም ክሸጥዋ ዞም ሰው ዚኣቶም ናብ 400 ካ የገብርዋ ማለት እዩ so እዚኣኻ ካልአይቲ ማለት that's why demand بليت بزحات كابتو تفرياسي توم دليت خا بزحات ندحر كوينا باني ابعدنا ريغا غبر سلامتا باني بعدنا سلامتا ريغا غبر everywhere اندا فورنا خير كان دحر بان سئلكا تركب انت تخون نيركا كو صقما يم نبرن ايم خبر انت باني ات كومبيتيشن ايكون سلازي بزح اندا فورنا وكا بزح اندا بان انت اللي كان نورمال كير كان سخنا ببقرش تغزو تخلا اندحر وحدات كوين انتن باني مصينون قبقب زبلون اندحر كوينم اتم ገንዘብ ዘለዎም ሓይሊ ኣነ ክንዲ ዝኽበካ እዩ ጅምርያ ቅርሺ ዋጋታ ባነ ዝግባእ ክልተ ቅርሺ ክበካ እዩ ንብሎ ሶ እቲ ሸያጣይ ከዓ ክልተ ቅርሺ እዩ ናብኻ ገብራ ሞኖፖላይዝ ይበሃል ኣብ ስፔሻል ኢኮኖሚክ ማህር ከሎ እቲ ማርኬት ሞኖፖላይዝ ይኸውን በቃ ብውሕዳት ተዓቢጥ ይኸይድ
ببزحات كاكون هجي نسخة نتكاستمر نحنا كونسيمرنا نبهال نحنا نتكاستمر بزح طلب كهلونا له نعنا بزح طلب انتولي ابزي كيركا بانلو 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 ابزي كيركا شو كومبيتيشن مزغبر شو instead of monopolizing instead of demand زخون ناب وحدا زخون وادادرو إذا بعد كون إذا مزيخ وادر إذا مزيخ وادر شو واقعاتهم كونسيوم decrease sell قلة نقولو كم سيوم that's how أتي نجارات كخاي بس مالت هجي overall كنا مهار كلنا just simple cake of ناي economic نزارب كلنا بزي more فريات نتلقى أبتعدي صبغي نمن صبغ نتي customer نتي consumer نتي نحنا نجزاء علاقة سلزي هذا أبزد الله خير خير كلاي نجار واقعات وادر لك واقعات وادر نحرالك بزح نجار أمارات لك هتجزء مالتي okay. سالسيتي نتو واقع زوسخو maybe كتاقاتم تخيلي هجيب I don't know printing money okay increase money supply ገንዘብ موسخ نام ماركت زي mostly أبزين معراوين هاجرات سجبري مالتي ገንዘብ سي supply كتوسخ تخل حسا إيه زخونة هاجر ገንዘብ print تقبري أبتناقفا إيرتران بعلا نقفا print تقبر تخليها دحر نقفا print جيرا معات ገንዘብ أمسي أنا بتعراقا مليئات علق في الطريق ገንዘب مالتي so it's just inflation so that's what it happens COVID-19 أبي USA مالتي أبز خلت عملت تخاده سلمنتاي inflation نحنا زقبا بكسب 1.1 كسب جون قط ورح شدش بتصحي سلمنتاي جنزب سقاب شدش تريليون يكون an average مالتي number exact number يقول كسب شدش تريليون يكون جنزب نام ماركت عادي أوكي تجنزب ما تاو تصبغي بتحروقن أنت إخا بزح create job يقبري شجرفت بزح شجرفت تحي مالتي نتيجة يسو جن you have to be smart way أبزين It doesn't mean بجنزب سلا ترخبه print this money and give anybody. That's why نبي أساس قاتمه. Unemployment report نيرني. أنا شو unemployment report قبره. Anybody شجاب شدي سمي تقرش هاب سمن ركب نيرو كوفي له خلوا جزو. رأي كيف رأي كوفي له خلوا سي. أنا شدي سمي تقرشي أبجزاي سي. أنا يكون سبيت الشحن قلنا ميتين دحر. أبصمني أتونا خينو كيسر أنا خايف أنا. Why do you go? سلام تاي خير أنا ده. I cared. Right. شحن كل $100 عند حر أنا زو هاب كوين أبصمن خايف رخو I كيدن I سرح سلزي التجنزة ممسا stimulated نا market مقبار يكونن أنا زو قام السوق مسا لو of course نتي more jobs more you know more infrastructure more هنساتات كسرح تخلها more سرح تفتر تخلها نتس التي زمصا جنزب كن أبي وعلنا أبي خير نعبنا instead of them سبا زي أتم شحن كل تميتين زرخبو السبزي كيدو برخو وعلي مسي عند حردا جنزب زياتي وأفريلو تازا فريانا بعداقة هقرباي so money without production هونالو جنزب سي كايف رخا هونالو بخاف كاس جنزب هونالو this is mental نتا مارك نتا نتقطوانا يتعدي بتعمل صوت هلس شحين كل تميتين مسرخب كان السخاب جزا زي just stimulus أي رحاز قالون أي بل قالون شو عندك أخذ خون شو جنزب إكسترا تركب الله كيد كاتوادا در تخونها نام ماركت كا آتيلو خير كاشعو نحن تناجر لسينا يقول عام كنا من يتقرش النبرت واقع كل شحن كل تميت نوصل سلازل لا نتا من يتنبرت قرش خان تاخذ كنا شعنا بكل تميت خدي بيها مخنيات كل سب جنزب الله بسعادي جنزب تسرح رحات أتركه والله دن اترحات خا بتي فالينات بتي سكيلز بتعامل رحاته عند حرخيبه بتزفر يركب عليه anybody عند حر معرق يركاتبه هون كده this is inflated so increasing money supply مالتي بتعمل حاجة جنية مالتي قال دموز مسا اوكي دموز مسا انت اي inflation حرت شعاتنا بحاجة percent يخير له زقبابه دموز كخان أنا average دموز أب عملت أبي أسأل زلوا أنا هجيب ساعتي 4.1% يوصل زلوا هج unbalance right السخانة نجارات كات شعاتة 0.1 عند حروس يخون السخانة دموز كأربعة سنة بحاجة يوصل عند حرالي it's unbalance that's why it's inflation نزيه جداهم كوين زلوا نفس 3 سنة بشعاتة متيوم زلوا مالت هجيب زي رايو زخوانة سب دموز أنا average كاب كلتك سب 3% يمدلوا a year anything ولا inflation يأسى مالت عند حر كامباني دات 5% 6% 7% دموز عند حر كوسخة إلين انت إذا خون
اكسترا زياده ገንዘብ እቲ ሰራሕተኛ ረኺቡሉ زياده ገንዘብ እንድሕር ዝረኸቦ ሰራሕተኛ ለሰይ 200 ቅርሺ እንድሕር ዝኣቱ ነይሩ ብሰዓት ብሰንኪ ናብ 250 እንድሕር እትሎ ኮይኑ እቲ 50 ቅርሺ ንኸጥፋኣ ንኽሕንሽሻ ኣብ ኢዱላ ሶ ንሳ እቲ 50 ቅርሺ ናይ ነብሰ ከፍሰብ ኢንፍሌትድ ትገብር ማለት ሶ ይጅዋሊ እቲ ናይ ወጅውን ብስነ ስርዓት ክኸውን ኣለዎ ሕጂ እንታይ ይኸውን መጀመርያ ሰራሕተኛታት እንድሕር ሕፅረት ሰራሕተኛታት ተጋጢሙ ከምዚ ጋጢምና ነበረ ኣብ ግዜ ኮቪድ ሕጂ ቁርብ ደሓን ኮይኑ እምበር ስቲል ሕጂ እውን almost 8.9 ሚሊዮን ሾርት ሎ ናይ ሰራሕተኛታት ኣብ ዩኤስ ማለት ኩሉ ሻዕ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ዳታ ኣሕዋት ኣኮርዲን በዘለኹ ዓዲ ግን the same style ይኹሉ 8.9 ሚሊዮን ሾርት ሎ ሰራሕተኛ ሕፅረት ኣሎ ኣብ ዩኤስ እዚ 8.9 ሚሊዮን ዘሎ ሕፅረት ሰራሕተኛ ኣብ ዩኤስ ስቲል ሃይ ደሞዝ ዝኾነ ሰባብ ስራሕ ንሕራቲ ማለት ሰንድሕር ብዙሕ ሰራሕተኛታት ተኸፍት የዝብሎ ሕፅረት የዝብሎ ንኣብነት ብዙሕ ዓዲ ውዕል እንተሊ እንታይ ክኸውን ብዙሕ ዓዲ ውዕል ሰብ እንድሕራልዩ ኸ ደሞዝ ናይቲ ሰብ እንታይ ክኸውን ዳውን ክኸውን that's why ደሞዝ ሕጂ ሃይ ዘሎ ስለምንታይ ስቲል ሾርት እዩ ዘሎ ሕፅረት ኣለና ኣብ ዩኤስ ሶ ብዙሕ ዓዲ ውዕል እንድሕር ኮይኑ ግን ብዙሕ እንድሕር ካብ ስርሑ ፋየር ተባሂሉ ከምዚ በዓል 2008 ዝነበረ ግዜ ድሕር ከምኡታት እንድሕር ኮይኑ ግን እንታይ ክኸውን ደሞዝካ ውሕድ ይኸውን ገንዘብ ውሕድ ማለት ሶ ሕጂ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ናብኡ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ገንዘብ ክውሕድ ኣለዎ እዚአን እተን ዘምፃየ ማለት እዩ ኮስት ፑሽ ኢልናዮ ነገራትካ ንዓኻስካ ሓሰብካዮ እቲ ወፃኢታትካ ምስ በዝሓካስ ናብ ካስተመር ተሕልፎ ማለት ደማንድ ካ ኢልናዮ ኣዝዮም ደለይቲ ብዙሓት ክኾን ከሎ ካብ ቀረብካ ማለት እያ ቁፅሪ 3 ከዓ ኣብ ዕዳጋ ስእልካ ሞር ገንዘብ ምውሳኽ ናብ ዕዳጋ እንድሕር መስ ወሲካ ምውሳኽ ፅቡቅ ግን ናበይናይ ስትራክቸር ይኸይድ ናብ ስራሕ ዝፈጥር ድዩ ናብ ግሪን ኤነርጂ ድዩ ናብዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ናብ ብዙሕ ብስነ ስርዓት ተኸይዱ ፀገም ኣለን እዚ ከዓ ደሞዝ ሰራሕተኛ ስእልካ ካብ ዓቐኑ ላዕሊ ምውሳኽካ እዚ ካብ ዓቐኑ ላዕሊ ሰራሕተኛ ምውሳኽ እንታይ እዩ ዘምፅኦ ሕፅረት ሰራሕተኛ ተጋጢሙ ንስኻ እታ ገዛ ክትዓፅዋ ይትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ እታ መኻዚኖ ታ ስቶር ክትዓፅዋ ይትኽእል ኢኻ እንዳ ስጋ ንበሎ ብዛ ዓዲ ሕጂ እንዳ ስጋሲ ቦናስ ሂብኩም ንዕኡ ክነስራሓኩም እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ኣማራፂ ይብሎም ሕፅረት ሰራሕተኛ ኣለዎ ሰላር ኦፍ ማኒ ኣብኡ ማለት ሶ ኣብዚ ሰዓት እዚ መን ክህሰ ይኽእል እንድሕር ከምዚ ንብሎ ዘለና ኣጋጢሙ መን እዩ ዝህሰ ብዋጋታት ንብረት ምውሳኽ ስመን ክህሰ ይኽእል መጀመርያ ናይቲ ማለት ቪድዮ ሲዲ ትብራይዋ ሰይፍ ዝገበርካዮ ገንዘብ እንተሊካ 50,000 በል 10,000 በል 20,000 በል ይህሰ ምክንያቱ ታ 50,000 ኣብዚ ሰዓት ክትዕድጎ ዝግባኣ እንድሕር ኣብኡ ኮፍ ኢላ ዓመት ድያ 2 ዓመት ኢንፍሌትድ እንዳገበረት እንድሕር ከይዳ ድሕሪ 10 ዓመት ናብ ካሊእ ክትመፅእ ማለት እዩ ኣብ ካልኩሌሽን ኣለኒ መወዳእታ ተዓዘብዎም ራእይዎም ስለዚ ሴቭ ዝገበርካዮ ገንዘብ ይህሰ እንታይ ኢና ዘለና ሕጂ ኣትሊስት ዋላ ሕጋዊ ይኹን ናብ ሲዲ ግበሮ ከምዛ ናይቲ ማል ነበር 5.65% ናይ ሲዲ ኣለካ ልዕሊ እቲ ኢንፍሌሽን ኢንፍሌሽን ከ 3.7 ኣሎ so 5.6 ልዕሉ already kind of over break out ኣለኻ ማለት እዩ ካልእ መን ሂሰ lower income ማለት lower income كله fixed income salary ዘለዎ ሰብ ለሰይ ሳላሪኻ እንድሕር ኣብ ለሰይ ኣብ ወርሒ እንድሕር 5,000 ኮይኑ ኣብ ዘይውስኽ እንድሕር ኮይኑ ንስኻ ትህሰ ሳላሪ ናትካ ደሞዝካ ቫሪያብል እንተኮይኑ ተመራፂ ማለት እዩ fixed income እንተሊካ ተሓሲኻ ምክንያቱ ነገራትካ ውስኺ ኣብ ዕዳጋ ከድካሲ ሎሚ ብ200 ቅርሺ ሳንጣ ሙሉእ ዝመፅ ነበረ ብ400 ቅርሺ ሎሚ እንደምፅኦ ኣንስትና እንተሪኢኹሞ ነታ ዓረብያ ስ ብ200 ቅርሺ ዘምፅኣ ነበራ ሎሚ 400 ቅርሺ ከማ እንተኣኺሎን ዋንታ እንታይ ዳ በቃ ገርመካ እዩ ዋንታ ክንዲ ዝጥፊራ ከብለኻ ዳስ ኢንፍሌሽን ኣበይ ሞ ሰንክርድኦኻ ኣይገራን ዳስ ኢንፍሌሽን ዘቕባበ ጋጢሙሎ ጀስት ዝሃበክን ዕዳጋ ጥራሕ ተቐቢልክን ምፃእ ታዲኣ ትገብራ ንስኻ ፊክስድ ኢንካም እንተሊካ ኣብ ሰዓ እዚ ወፃኢታትካ ክብፅሕ ስፔሻሊ ኢንሹራንስ ዳብል ኮይኑ እዩ ነገራትካ ማለት እዩ ነዳዲ ዳብል ኮይኑ እዩ ምግብታት ዳብል ኮይኑ እዩ ኤቭሪቲንግ ዳብል እንድሕር ፊክስድ ኢንካም ኣሊካ ነወር ትጎ ተካረ እንድሕር ፎር ረንተርስ ንተኻረይቲ ናይ ተኻረይቲ ክንደይ ወሲኽሎ መስልኩም ክሳብ 8% ወሲኽሎ ሬጉላር ተኻራይ ኣብ ዓመት ካብ 3 ክሳብ 4% ካ ትውስኸሉ as a landlord ወናኒ ናይ መሬት ናይ ገዛ እንድሕር ኮንካ ስኻ ነቶም ተኻረዩ ቢዝነስ ይሃልዎም ድዮም
ولا جلدي ولا رنتل دي أبسخونه كوميرشال ولا أب حدا أبارتمنت كاري كاب 3-4% افريج اب عامتو እንዳወሰካ ኣለኻ ትኸይድ ነቲ ተኻራየናትካ ምክንያቱ ንምንታይ ነቲ ካብ 3-4 ትውስኽ ኣለኻ ነቲ ዝቕባበ ዓመታዊ ካብ ከባቢ 3 ስለ ዝኸይድ ንዑ ብሬክ ኢቭን እንዳገበርካ ትኸይድ ማለት ሕጂ ግን 8% ወሲኹ ማይ ፍሬንድ that's very hard first home buyer yes very hard ኮይኑ ኣሎ ዋጋታት ሃይ ኮይኑ ኣሎ ብጣዕሚ ዋጋታት ሃይ ኮይኑ ኣሎ ማለት ሶ ኣብዚ እዩ ሎው ኢንካም እንተልካ ኣብዚ ኢኻ ትህሰይ ኣብዚ ሎው ኢንካም ዘለና ንሕና ኢና ኸ ሎው ኢንካም ዘለና ሶ what we can do ክልተ ነገር ኢንካምና ከዓብየሉ ዝኽእል ሜላ ምፍጣር ሓንቲ ኮነን ክልተ ይኮነን ዋላ ሰለስተ ኢንካም ዘለዎ ስራሕ ክሰርሕ ኣለካ ማለት ወፃኢታትና ኸ ዳውን ክኾነሉ ዝግብኦ ኸ ሜላ ምፍጣር እዚ ኣታዊ እዩ እዚ ከዓ ወፃኢ ኣታዊና ሃይ ክንገብሮ ንፈትና ኣለና ብሰዓት እዚ ወፃኢታትና ኸ ዳውን ንገብር ኣለና that's the trick ካልእ እንተበልና በዚ ተበልና እዚአን ክልተ ትሪክ እየን ኣታዊታትካ ከመይ ጌርካ ትውስኾ instead of ክልተ ስራሕ my friend you have to have ሰለስተ ስራሕ ክህልወካ እውን በቃ ፈትሕ ደንስዑ ወፃኢታትካ ከመይ ጌርካ ደስ በለ ወፃኢታትካ ከመይ ጌርካ ነዚ ዳሞ ዳውን ክትገብሮ ኩሉ ይውስኻለን yes እቲ ዝዓበየ ወፃኢታትካ ክሽፍኖ ትኽእልካ ኣይናይ ዝዓበየ ልዕሊ 50% ልዕሊ 50% ዝወስደላ ወፃኢታት እንታይ ገዛ እዩ መንበሪ ገዛ ይብል ሓደ ኮመንት እንዲገርለ ወይ ኣብቲ ገዛ ዝብል ትምህርቲ ምስራይ ገዛ ወወደይ ዳስ ሃበደስ ሶ ነዛ ገዛ እንድሕር ክትሕዛ ክኢልካ ወይ እውን ክቲ አማይ ሸር ኣለኹ ዲ ለለይ ዝብል ዘለኹ ስኢለ hold on well, come on don't tell me this okay yes I am so እቲ 50% 50% ወፃኢታትካ ገዛ እንድሕር ገዚእካ ድዩ ገዛኻ ስሩዕ እንድሕር ኮይኑ ዱ ረንተር እንድሕር ኮንካ ክውስኽ እዩ እንተ ገዚእካ ግን ፊክስድ ዝኾነ ኢንተረስት ሬት ጌርካ ዘይውስኽ እንድሕር ኮይኑ ኣይውስኽን 30 ዓመት ይዳን you're lucky ኣፂኻ ኣለኻ ወፃኢታትካ እቲ ዝበፅሐ ወፃኢታትካ ሸፊንካ ኣለኻ ኣይትህሰንኻ ነምበር 1 ወፃኢታትና እንታይ ገዛ እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ ይብልና ምክንያቱ 50% 50 ከም ሚእቲ ኣታዊና ናብኡ እዩ ዝኸይድ መንግስቲ ንነብር ኣለና እና መንግስቲ ገዛ ህቡን ኣለዎ እንዮ መንግስቲ ከም okay if you don't want just financial load እንድሕር ዘይደለኹንካ ያ መንግስቲ ክበካ ኸለ ኣብ መንግስቲ ክትነብር ትኽእልካ ዳዝ ማረር ዳ ስኻ መንግስቲ ክትነብር ትኽእልካ for how long ካ ክትነብር I don't know ነገራት ይውስኽ ጥራሕ ኣይቅንስን maybe ክመፅእ ይኽእል ዲፍሌሽን ገለመለ ኣንጻርነቱ we'll see what happens so that's the ክልተ ነገር ክንገብረን ዘለና እዚአን ማለት ነቱ ኮንትሮል ክንገብሮ ንኽእል ካልእ ነዳዲ don't drive anywhere ናብ ዘኸይዳኻ ናብ ዘድልያኻ ጥራሕ ድራይቭ ግበር ኩሉ ዘድልየካ ኤሌክትሪክ ቢልስ ኩሉ ኦናይ ትግበሮ ነገራትካ ገዛኻ try safe እንተ ተኸኣይሉ I'll give you something what I did buy a solar ኣምትልካ ሶላር ገዛ ጠጋ ብላ ናይ 20,000 ናይ ገለ ፔይመንት ይስውን so you don't have to bill ናይ ኤሌክትሪክ ካሽር ኣይወስኽን no more bye ትብሎ ናይ ኤሌክትሪክ ቢል ካሽር buy a solar fix that things ናይ ኤሌክትሪክ ነገር የብልካ ማይ ከዓ ማይ ታንክ ግበር ክንብለካ ንኽእልና ማይ ሳሎ ኣብ ገለ ስቴትስ ናይ ዚንጎ ማይ ይእክቡ ርአ somehow ሕጂ ረስዓኒ ናይ ዚንጎ ማይ ይእክቡ ንሱ መሕፀቢ ይጥቅሙ that's so smart so anything control ክገብሮ ትክእል ኣለካ ወፃኢታትካ anything ታይዳ more push on income ኣታዊኻ ሃይ ክትገብሮ ፈትን ወፃኢታትካ ዳውን ክትገብሮ ትፈትን እቲ ቀንዲ ወፃኢታትካ ከመይ ዝብልና ገዛ ነዳዲ ስታት መግቢ ኮንትሮል ክትገብሮ ትኽእል መግቢ you have to eat ኩሉ ሻዕ you need your brain should work you have to eat like you know ፕሮቲን ዘለዎ መግቢ ትበልዕ ኣለካ ክቡር ድዩ ዋጋ ድዩ ትበልዕ ኣለካ ንበግዕሲ 250 ቅርሺ ንገዛ ነርና you know I think so ሕጂ ክሳብ 500 ቅርሺ ገለመ ኸይደ ምምጽዋ نتا بقى كنت أخذ نحكي هذا بقى I don't know كم زمان هذا خنكم سبزة حتصنحكم منها بلعتي دك حرست نحكمكم بسجاب قالت فوت نحكمكم هاي تصنحكم منها سجان ده جزء كاب على طاوك أول مرة تروح قالها be careful that doesn't that's man be careful that don't do that yeah تتخيلوا أبي حملتها قالها أنا حدفكم كخان فوق
طبق مع عزاز الله واحد but I'm not I'm sorry ماني ديسا زينا بالله عليه قال ازيناي بانكسي لونج تيرم بونس زلو نعملت بانكس لمتاي بانك ريسيشن كريت يعني احنا بزحلفه بانكታት ودي قند بانكታት كم زخون بوند هلوك انت اي زخون اتي انفليتد ندحر كوين نغرات انفليشن مسكونه فدرالس مصيب انترست يوسخو اتي انترست مسوسخو اتي بوندس اتي فاليو اوف نايت بوند واغو ندحر لسه 100 قرش نيرو whatever شح عندي يجوالي فيس فاليو اوف بوند سونتا يخون ناب 950 ورد مالي اتي that's why بانكس تاسي ابز حلفه مالي so long term bonus خا يهسي so to you you're okay بزعبا بوند كلاس كم تيدا حن بايزوي يا كريدت كارد لون دلكم يا اندحر كريدت كارد لون دليكا مخنيات انفليت اندحر كوين وسخو ام انترست ريت وسخو كم زهجي رينا ناي صباح زمصلنا مالت ولدكا كاب 20 حدن كاب 20 حدن percent كساب 25% يخون تطنق كريدت كارد لون كله كايبل loan with variable rate تلقى yes تهسخ variable rate fixed انت زي كوينو اتناتكا loan تي عدا زلكا ديبتناتكا fixed تزي كوينو ابز سعزي تحاسي خلها عزي قد حاسي خلها هم هنياتو 0% in a fund rates 0% in a هجنا about 5.5 الله see that is added almost to you indirectly added even though it's not direct ولا direct زي كون add كوين زلا خنا بخا again indirect add كوين له through the banks مالك so كل شيء عزب لانتا إكال نحر كوين fixed كبر depend مالك أب تحت أب lower income تلي خاب كال تلي كات أجمع زبها لا يكون جن depend كال general economic confidence confidence تي بك أمنت نايتي قط أبان تايخون بك أمنت يقول المالك inflation value بلن جذب دولار ترجمي بلان دولار كم تخوينا دولار كم تخوينا سلزي وست أوت هسه مالك confidence هيكل وكان كلا من كختقم يخل that is the most important عبز سعزي ندحر كوين من يزتقم اتحابتان بتكريني قبل غلو اتحابتان اتي asset the law my friend fixed asset the law عبزي اب inflation كون كله بوي رينا يكون stock market green and green أشحات percent وسيهم مالك real estate double ناب 38% وسيهم بوم business law بقى بوم so asset the law اب جزي inflation اتحابتان مريس زهبت مالي اتدخا همز خمايكا نهسه مالك that's why نمصاينان نولدنا نمهار لنا هدي ስለዚህ maybe ዋላ ሆንዶ እምት ዝኩና ናዓና ዝኾን ክንሕስካ ተስፋ ኣለኒ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ዘሎ ማለት ሶ ኣብ ግዜ ኢንፍሌሽን እቲ ሃብታም ጥቕሚ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ሓንቲ ንእሽተይ ፒስ ኦፍ ላንድ ዋላ እንተለያቶ መሬታስ ዋጋ ወሲኻ ኣላ ንእሽተይ ቢዝነስ ተለያቶ ነገራቱ ወሲኻ ኣላ I don't care I know ወፃኢታቱ ናቱን ክውስኽ ክእል እዩ ግን still ናቱ ኩሉ ሻዕ ዕድኡ ወይ ገሊኡ ፊክስድ እዩ المريت تليو غزات تليو خالق بيزنس تليو اتس اوكي معرة مستخالق نريو خلنا نسو دحاني مالتي so energy sectors تقول نريو consumers always نحنا يلي ناي بزي كان داري نزخون اوبريت كبرسي بكا نداري يخون غاز يخون اويل يخون يلي كاي energy sector امارات يبل كان اسبند تقبر خا ገንዘብنا مالتي بسراح باغر هايكم كان تكاي امارات يبل كان ስለዚህ energy sector ዝኾና በቃ ዘለون ጽቦ ተጠቂመን ማለት ካለ ባሮርስ ተለቃሕቲ ወሰድቲ ገንዘብ ብውድ ፊክስድ ሬት ሎን ድሕር ኮይኖም ከም ዝብልና ሎኖም ድሕር ዕፁ ኮይኑ ተጠቂሞም ምክንያቱ ኢንፍሌትድ ዋጋቱ ዝኸፍሉ ቀለሎም ለሰይ 300 ቅርሺ ድሕር ይኸፍሉ ነይሮም ንሓንቲ ሎን ኣይትቀየርና እታ 300 ቅርሺ ን30 ዓመት እያ ንሳ ንቀላል ኣይትቀየርና already እቲ ገንዘብ ኢንፍሌትድ እንዳገበረ ትኸይድ በኋላ ምክንያቱ ኣታዊኦም ክውስኽ እዩ ነገራት ትብኡ ዘሎ ክውስኽ እዩ ተኻራይት እንተልዮሞም ክውስኽ እዮም ሳቶም እቶም ንሳ ዝኸፍሉ ናይታ ሞርጌጅ ናይታ ኣፓርትመንት ንበላ ኣፓርትመንት ኣብነት ከምፃልኩም እዛ ኣፓርትመንት እዚኣ 8000 ይኸፍል ንበሉ ፊክስድ ሬት እዩ እቶም ኣብኣ ዘለዉ ተኻራይቲ 10 ዩኒት ይሃለዋ ዋላ 20 ዩኒት ዝሃለዋ እቶም ኩሎም ድሕር 8% ወሲኾም እንታይ ኮይኖም ኣለዉ እቲ ኢንካም ወሲኹ ኣሎ ሰብ እዚ ማለት that's how technically alright commodities investor نحكون كا commodities كا زخلو energy bell oil bell silver bell gold bell أجزء inflation السو خاز بلتي profit الله بزح طقمن لك كان السو كمزي محبئنا inflation يمتلو السوات جرم
so just بحاجة رزي عبز زونن هافتام زغونة سبسي نعود صبغي ማለት بحاجة سلامت عيد إيلان ماسك أبز حلف الزرو إيلان ماسك نتهم فدرالس انترست هاي تقبلنا لهم قنسو كندي billions of billions كاب مخصبو قنسو the exact number يبلين كندي billions of billions ገንዘብ ካብቲ መክሰቡ ቀንሱ ስለዚ ቀነሰ ዕልቅልቅ ዝብል ነይሮም በቃ ዓገርጊሮም ስጋብ ሕጂ ኡ ይብልሎ ረሲሽን ክትገብር ኣኻ ነዚ ዓዲ ከምዚ ክትገብር ኣኻ ጅሮም ፓወል ከምዚ ክትገብር ኣኻ እንዳበሉ ክሳብ ሕጂ ጣጥ ይብሉ ኣለዎ ማለት እዩ ግን ንስ ኦኬ እስና ኦራይት ባንክስ ባንኪ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢንተረስት ክሳብ 7.26% ኣሎ ክሳብ 3% ዝህበኻ ነበረ ሕጂ ግን 7% ከሲቦ ዶ የስ ሓንቲ ገዛ ክትገዝእ ከይድካሲ ቀደም ካብ ክልተ ሰብ ካብ ክልተ ካስተመር ዝረኽቦ ዘመሩ ኢንተረስት ካብ ሓደ ካስተመር ረኽቦ ማለት ይጠቕሙ ኣለዎ ባንክስ በል ሞርጌጅ ካምፓኒስ በል እተን ኩለን during this high inflation they are lucky credit card debt ዘለካ ድዩ ካልእ እንተኮይኑ ማለት እዩ ላንድሎርድ ከምወይ ዝበልናዮ ኣካራይ በቃ ኣካራይ ዶ ክንብሎ እዚኦም ከዓ ተጠቀምቲ ሞስትሊ እዚኦም ተጠቀምቲ እዮም ማይ ፍሬንድ ሆነ ፊዚካል ኣሰት ዘለዎም ብምሎም ተጠቀምቲ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ጋጢምና ኣሎ እዚ ኩሉ ጋጢምና ኣሎ ዩኤስኤ በል ኤውሮጳ በል ኣለኒ መወዳእታ ከምፃልኩም ኩሉ ነገር ከምዚ ጋጢሞ ለዓል ከመይ ጌርካ ነዚ ናብ ንቡር ትመልሶ እዚ ሞኒተሪ ፖሊሲ ይበሃል ፌደራል ሪዘርቭ ማለት እዩ እዮም ዝሰርሕዎ ክልተ ነገር ይጥቀሙ እዚኣ ሓደ ነቲ ፌደራል ፋንድስ ኢንተረስት ናቱ ነቲ ወለድ ናይቲ ኢንተረስት ሬት ሃይ ገብርዎ ይውስኽዎ ኣለዉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካብ 0 ሲ ናብ 5.5 ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ይውስኽዎ ኢልና ካልኣይ ከዓ ዲክሪዝን ደ ማኒ ሳፕላይ ከዓ ዲክሪዝን ኪውቱ ይበሃል ንሱ ከዓ ክሳብ 120 ቢልዮን ኣከባቢ ኣብ ሰሙን ኣብቲ ማርኬት ይኦቱ ነይሩ ቦንድስ ካልእ ይግዛእ ነይሩ ሕጂ ግን እንታይ ገብሩ ኣለዉ ዴይ ሶልድ ይሸጥዎ ኣለዉ ክሳብ 9 ቢልዮን ይኸውን ኣብ ወርሒ ሶ ገንዘብ ካብ ማርኬት ምምፃእ ማለት ቃል በቃል እዚኣ እዚኣ ከዓ ወለድ ነገራት ምውሳኽ ወለድ እንድሕር ወሲኾም ነገራት እቲ ሰብ ገዛኣይ ድዩ ሸቃጣይ ድዩ ነጋዳይ ድዩ እንታይ ክኸውን ስሎው ዳውን ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ክኸብሮ እዩ ነገራት ቢዝነስ እንድሕር 50,000 ከይዳ ኣነ ላይክ ላይን ኦፍ ክሬዲት እንድሕር ክልቃሕ ለለ ኢንቨንተሪ የለን እንድኮይኑ ነቲ 50,000 እንድሕር 12% ድብል ንኮይኖም ኣይከይድን ኣይልቃሕን ሱቅ ክብል ኣብ ዘለኹ so this especially the fund rating it interest this killing the market እዚኣ ናይ ብሓቂ ነታ ማርኬት ወዲኣታ that's why ማርኬት ና ሕጂ እዚኣ እንድሕር too much ገይሮማ ስትረስ ስለ ዝገበርዋ ናብ ረሲሽን ካይንኸይድ ንፈርህ ዘለና እዚኣ እዮም ፅባሕ ክውስኹ ድዮም ኣነ ኣዘር ኣይውስኹን እዮም ፅባሕ እንድሕር ወሲኾም ዛ 5.5 ዘላ ናይ ክትከውን ሽዑ ናብ 5.75 ክትከውን እያ ማለት እዩ that is going to be market ሞሊስ ኡይ ክብል ግን ኣይመስለንን ወዲኦም መስሉ يأخلو نت ماركت علق لقوم نت جنزب عم ماركت نخم دلا ينخاين كاسقس سكيز جرام بالتعميم تبيت أم حزام سروح حميز معناته كلتنا جرام تقبلنا ويجنزب موسى ويجنزب مقناس that's federals نايبينهم حق لهم من قصة إزوم ولا بايدن إزوم ولا ترامب إزوم nobody نزياته ثلاثة نقرأ له زب تريجر ناي ديبارتمنت علوم government نبعلو من قصة مالته بايدن اتفررس بدهم ثلاث ما تخيل اذا تريجري اذا ما يرس نبلو مالتي اتم غفرمنت كا بعال بايدن اذا فدرال كا جيروم باول تفولت وتخونهم دما معيد كاتل نوح بجيروم باول يزبلو مالت كل شيء سو بزي اميات مكال ازيهم ثلاث محاضر ازي غفرمنت كوين نزيكم اكل كل نو واي they are them federals they ناي بعلهم حقي their job is من قصي لقاح نتحرر لي حتى منعهم either you know إيش بوند سيجبر لهم ويكا جنزة برينت جبر لهم من برينت جبر كان زي ديبارتمنت أوف تريجر مالتي لقى نوع هو سزي عقنا اللي يتجنزب زي عق النايت ناي ماركت زي economist يوم حتى يقولون this is economist people this is economist يوم them F federals economist زي أمي من تحقق درجة زخيروا وتم government نقول لهم تحت government house بال congress بال تم congress يصدقوا زخون حقي السماعات اللي قام حليفهم كندزي تريليون جنزة من دلنا بلو نابي نابزيهم
እዚኦም ከዓ ሽዑ ፋይናሊ ኦኬ ክንዲዚ ብከምዚ ጌርና ክንበኩም ኢልና ይብሎም እዚኦም ከዓ ይህቦም ማለት እዩ ሶ እንድሕር ፕሪንት ዝኮን ከሎ ከዓ እዚኣ ትሬጀር ትህቦም ማለት እዩ so this is how works so federals ሕጂ ዳርጋ ወዲኦም እዮም ናንብ ዘለና ሕጂ እንታይ time to look the markets እንታይ እዩ ሕጂ time to look the markets ሕጂ ክቅየር እዩ ሕጂ ክመፅእ እዩ ኩሉ ዕለቕለቕ ነበረ ብሰንኪ እዚኣ ዝገብርዋሎ ፋንድ ሬት ማለት ሕጂ ግን time to change time to be ready time to invest time to buy assets دخل asset ko always to buy invest in always to buy as a long term حساب ዝኾንካ ግን ገሊኡኩም ፈሪኩም ዝሓስኩሞ ገንዘብ ብዙሓት ካሽ ተልኩም cash is always king so maybe እንድሕር ሞር ፀቂጦም መልዮም ነቲ ማርኬት ሞር ፀቂጦም እንድሕር አለ maybe light ዝኾነ recession ወይ ከዓ ውድቀት ናይ ማርኬት እንድሕር ክርኢና cash ተልካ that's the best እዚ inflation ንብሎ ዘለና እዚ inflation ዘለስ deflation እንተኮይኑ d within d ግን አይመስለንም so many of them central bank in central bank ወይ federal reserve ይባሃሉ ማለት so we'll see tomorrow report for the I will just bring this tomorrow report so some دعريوا ማለት so yeah ናብቲ ከሪኦኩም ናብቲ first fund okay እዚን هلوكم ንኣብነት am I sure ተባለው ሸር ኣለኹምሽ yes جنابنا ازي زغبرو زلوي اساتم جنابنا 5.33 لو technically it's 5.5 نخنياتو وسيخوم ابز حلفه خندي انير تلنا ابز خمسه رايا زيرو انير كاب مارش سنبت معالتي مارش 2020 سي يكون قطبا مسودقه ازي انا لكم ذا دارك زي ازا صلام زي اخلنا ريسيشن دغاطم اب غزي كوفيد عنوت ناي ماركت دغاطمنا ايشو مس انا وي እንታይ እዮም ዝገብሩ ሳቶም ነቱ ኢንተረስት ሃይ ገይሮሞ ዘለዉ ዳውን ይገብሩ ነዚ ወሲኾሞ ዘለዉ ነዚ 3.5 ስለምንታይ ሽዑ ሰብ ሞር ክጎይ ናብ ባንኪ ልቓሕ ከውፅእ ነቲ ማርኬት ክንቀሳቐሶ ክፍትን ሰይፍ ዘለዎ ገንዘብ ገለመለ ሽዑ ማርኬት ክንቀሳቐስ ብሙሉእ ዕድል ሂቦም ዝንልኩም 000 ነይሮም ስጋብ ሽዑ ስጋብዚ ገንዘብ ውስኹሉ ነቲ ማርኬት እንሳም ገንዘብ ውስኹኑ ካስተመር ከዓ ገንዘብ ከይዲ ይገዝእ ክልተ ነገር እዮም ዝገብሩ እንሳም ፕሪንት ይገብሩ like a lot of printing ገንዘብ እንድሕር ረሲሽን ኣጋጢም ማለት زنعها 0% ولد زي بقولوا نجار وسري بلخا منس ماركت ناقوت كفلمه قطبه هاي كبل that's what they did ابزي كل تعامد they did it لان شعور هاي مسكونه يبولو انفليشن ترى له انفليشن سلا ترى نعبل انصار كن بقسالنا سرحنا انا سرح لهم الله اجاس نو غبروها እንዳወሰኹ ካብ 2000 ማርች 2020 ክልተን ጀሚሮም نلكم እንዳወሰኹ ከምዝ እንዳገበሩ still ከይደም አለው ጽባህ ይወስኹ አይወስኹ ወስ what happens ጽባህ ተወስኹም it's going to be pain for the market it's not good I don't think so so እዚኣ ናይ ጽባህ ሪፖርት ንሪአና ማለት እዩ ካለ እቲ ካልኩሌሽን እንታይ እቲ ኢንፍሌሽን ኣብዚ ንኣብነት ከምጻልኩም እዩ let's say خص خلا እዚኣ ከበዝ ሓልና ማለት እዩ let's say 10000 ሓለካ ባንክ ንበል ኣብ 2013 ዘእተኻ እዚ 10000 ኣክል ዛ 10000 ዶላር ዚኣ ኣብ 2013 ኣብ ባንክ ከፊል ኣላ እንታይ ናልና ኣብ ባንክ ከፊል ኣላ ኣይዋፈርካን ናብ ዝኾነ ወፍሬ ኣይዋፈርካን ወላ ኣብ ሲዲ ተጠቀም ካላ ኣብ ገለይተም ካላ let me tell you this እዛ ገንዘብ እዚኣ ኣብታ ሰዓት ንሳ ብ10000 ሒብካ ክትገዝኣ ዝግባኣካ ዋጋ መኪና ንበላ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንደይ ክትገዛ 13179 within 20 years within 10 years او 10 عام ስለዚህ ኣብ ባንክኻ ሴቭ እንድሕር ኣልዮ ኮይሉ ገንዘብካ ናይ ዕድጊ ምግዝኡ ቫልዩ ይቕንስ እዩ بتخكل ب10000 تا ماكينه ክትገዛ ዝግባኣካ ሸዓ በትገንዘብካ እንድሕር ተንገንዘብ ኮፋ ብልካና ቃፀኒሕን ኣና ኣዘር ክንደይ የለያኻ 3179 ክትውስኸለና ኣለካ bad right that's really bad سنتاينم زلنا هجن احنا بزي كنمر انا يكون كم زخما يكون دم كلهم فاينانس زمهور just don't have saving ገንዘብ ካኸፋይ ተብሎ why still ولا ابسيدي تو ማለት ንስኻ ኣዋፊርካ እንተ ኮይንካ just simple way be like the inflation 3% ولا رخبላ ንበላ እንድሕር simple way ሰሪድካ ይኾንካ በከምዚኣ ታ ገንዘብካ ክድሕን
تخيل مالتي ستيل تا نمبر 13400 قرن كهلوك خال within 10 years. So 10,000 now equal to 10,300 after 10 years. 10,000 حجة سيرا يعني. نا 10,000 زلنا ندحر بانكي قفابيلي ألس دحر 10 عامت معري أمس 10,300 مالتي. So معري. Inflation comes as حالفة نابز حالفة هاي زخونة نبر let's say ولا 5 ندحر كينو بتاعم خد كبرني. هجي زل 10,000 سي دحر 10 عامسي كباب 10,600 يا let me say this كثيرة هجي زل 10,000 سي دحر 10 عامسي معري مست 10,600 معري صراحة اللون معري صراحة مالتي كم زي بزيادة حشني مثلا so هجي زل هن 10,000 دحر 10 عامت زل 10,600 معري تقصر طرح وسي هذا نمبر خوسي هذا النمبر معري so my friend إذا 10,000 كوف أي تبلا أبانكي السوق أي تبلا at least ولا أب سيفدي ولا أو حسدي كوف أسرح يا مان my tip Eritrean inflation ناي إيرترا زغبا بإزي داتا كنوع مالي تكون just search جرنا search جرنا سأل درها كوي دا إذا لنا ذل زي أكل تشان 10 شمنتن سي 20 شمنتن نتر 4 شمنتن زغبا بني وول النجارات أسلا so somehow I don't know ما أسيب نابزي وريدو هجت واقعات تحسير ناكل تشان 10 شمنتن نيجاتيف 10 4 نتر 4 تمسي سلازم انت خوين لما قطبا deflated جرامو وديقو like عاني مالي تبزي نيجاتيف تريهم عنواتيو negative is bad for the economy we don't nobody likes negative it should be positive كون الله again calculator حساب سلسة تراكت كون الله معي أبسط راح يزاخد كيد الله negative 10 4 قطبا أكل تشان 10 شو منتنا إيرترا ودي يقول I don't know the stats زمت حكنا تالوري يقولون I have no idea I don't believe it but just this is teaching you guys so دحرو قطبانا إيرترا قرب ندا معبلة مسيو ندا تعري مسيو some positive 1.3 مسيو زاسد قطبانا سبحانه سلسة درجة ندا inflated ندا قنا مسيو so أبس عزي almost 6 بثلاثان شعاتن inflated still 6 بثلاثان شعاتن الله دي نحراب زي أمسينا ستا 10 شخصي بشدشنا بثلاثان شعاتن نبل لاسي كان بي كم عند حرنا وحكي كان بي الله 10 زلا هجس كباب شدشنا بقالن عند حرنا أصلا ما عرى 10 شو حد على 10 عام so تا 10 هجت أتوزع لها أتسي بحاتيرس نسخات دموز غفولس كباب 6% بعملنا وسكت كيد عندك ما عرى أحمد هونك so this is just to be fun زعبا إيرترامبر كلا يكون so كلا أب إيروب نا إيروب زي مثل mostly 6 بقالة بعد جرمن سويدن فرنسا نيذرلاند إذا كلن 6 بقالة إذا لون أنا قرب هاي اللي جرمن إنتا إنا جرمن هاي زقبرو it's just energy كلا يكون تعمل هاي energy له من أبرو نا جرمن ناي أوروبا كبر زبالهم هانو كلنا نفولت إنا خبيد اللهم عليتي so in general أب أوروبا 5.3% يورو تي inflated غير له نجارات كاسي بفحم سنة سلسته يخون وسيقول لكن it's okay كاب زحالة فورح 6 كساب 6 تحال نيرو قرب هيج قني سلوا مالي this is how like in technically general let me stop this sharing yeah economy تمايركم لما عندي سلام كبزح سلام أزين يرو I know كبر زبالر استيو جن صباح أنت عنا report نري we'll see what happen in time let me share it صباح أنت كده ركبنا مسيلكم first report tomorrow very important this report not tomorrow first report اللي حلينا prediction يا مارش إنا رهبنا نيرنا زي ناي مارش رخبنا زي أنا كم دي ألك يجي خاطر ركبنا إذا مارش نيرنا ولا لا مارش
كم زي خنركبنا مالت انت ايتي كله let me see this is not the right one what is first I like one hand source الله نزبلت first report news كلهم Ferrari reserve brand is this the right one brand home reserve anyway yeah صباح special search اللي هندها I'll figure out somewhere I think so this one yeah consumer 3.1 بحطيرو ابزي ريبورتات كنرينا سامر جيريم صالكاي sometimes انتاي خوينو هجي امصالي زلو it's probably my research is not good so صباح بزعبا زي ابزي ريبورت كنرينا مالتي so let's see what happened tomorrow انتاينا خري صباح نابي يقصل صباح فلو غبرو وسخدو ايوسخون زبل حدا داتا كنرينا مالتي تي داتا نريو صباح ابتي زراخو مجمريات نمبرز نسيو تاعشم for report prediction okay for tomorrow let me see I should get this search there you go found it watch live yeah صباح خمصيو እቲ صباح እዚ እቲ ሪፖርታት ማለት ኣብዚ ክትሪኦ ትኽእልኻ ኩሉ ኣብዚ صباح ከንምፀኢና ንሪኢና ማለት this is the main first report yeah እንታይ መስል እቲ meeting dates that's how the calendar ማለት እዩ صباح by the way ዝኾነ special ተኣሽሙ ከምፅልና እዮም እንታይ እዮም ክብሉና we'll see what happened actual change yes I got it so July 2022 2021 what is 2023 2023 all right May rina July rina هجي ابزي PDF ነገር ክመጻና እዩ so ابزي سبتمبر نهلكم صباحا 1920 already باخيبا ካብ ዕለት 10 ሸዓት ስጋ ዕለት 20 ኣብ ኣኼባ እዮም ሶም ጸንሑ ማለት እዩ so yeah ابزيا ኣብ ኣኼባ ኣሎ ጽባሕ ክቡና እዮም ከባቢ ሰዓት 2 ፍርዓን ማለት እዩ ድሕሩ ናብ ኦክቶበር ኖቨምበር ድሕሩ ዲሰምበር እዚ PDF እዮም ከምጽልና by the way I think so we got it at May ኢና ረኺብና ይመስልን prediction no not in May تعال الداتا ام كوبنا I think so is it June not in June كل الداتا تاتي معاتي خاطر خبلهم ناتهم ما اسم داتا هيبومنا نيرو ما يذكروني حدا داتا خبونا يم summary project here you go that's all we need زي انا خريات صباح اذن هلكم نايتا ماركت كميليا نابن الجي دي بي نانتا خمسل يخل unemployment rate تاخون يخل PC inflation تاخون يخل core PC تاخون يخل ازي زقبابه كله زقبابه ازي كله مع عدو عل سراحتنيات ازي خا تي فريات هافت هاجر نايت ان وشت او هاجر مالتيو سو فند تاعتهم فيدرال فندس كا ناب حموشن شدشته ابز مود على عامه نقبرنا يبلو anyway I will explain this tomorrow this is what we want tomorrow so yeah when we get it this ما اسنرنا يا جنرالنا اجخت مصعنا اذا important يا ماركتنا سنا كل عامس انتاي كمسلي ازي اخ تريعنا صباح مالتي sorry about that search خغبر غزي وسدها لي مثلا يقرتا اوكي بزخونه I guess ودينا هنا
we'll see you tomorrow. Report انتهى قال نقر كن مال اللي حرالينا قال نقر كن مالا هم تخوينو جن we gotta go. Any question? ورساي موكي بريجيد نحمدو مكنن شامبو لهم أبزي كبابي يا سلسلة شو منتم بزحات لهم تريو so صراحة بلنا know كبيري you need to learn this guys. Thank you so much. Love you all. Gotta go. Bye bye.